Danas smo u našem regionalnom centru realizovali seminar koji osnažuje nastavnike da pospešuju kod učenika razumevanje pročitanog i tom prilikom smo promovisali nove e-udžbenike, priručnike namenjene učiteljima i nastavnicima uz pomoću kojih će lakše uspeti da realizuju sve što su danas naučili na seminaru. Deo seminara posvećen je temi o medijskoj pismenosti, u koju treba uvesti učenike na različite načine i sugerisati im da postoje mnoge prednosti u okviru medijskog prostora, ali i mnoge zamke. Prethodno, što nisu stanice Kad otvoriš, da ti se ne čita. U ovoj akreditaciji posebna pažnja je posvećena učiteljima i metodici početnog čitanja, jer to predstavlja zapravo osnovu i temelj za razumevanje svega što pročitamo. Ono što mi kao nastavnici koji učestvujemo na seminaru volimo da čujemo, to su konkretni primeri i rešenja koje smo svakako ovoga puta imali priliku da čujemo od naših voditelja, a moja korist je bila dvostruka jer uz đaka prvaka i ja se vraćam na početno čitanje i početno razumevanje onoga što je pročitano. Naravno uz sam razvoj kritičkog razmišljanja.